about music. Okay, confirm. Hear me now. Vibes on the beat. Dirty, dirty. Wait, come near. Wait, back way, beer. Wait, come near. Kono wechanga what's cute. Umwana. Kabina keko. Labo umwana. Kafika keko. Baby, hebi yange bigata mpula. Tendi wa mani ngabali. They give you beer on my baby, honey. Let me fast gun for me. Shanai, I'm in the vibe tonight. I'm feeling high tonight. They give you chips on my baby, honey. Or that in a talk what you're into. Yeah, I wanna give you everything you wanna take. Oh, be I'm also the everything you want. Come, follow me. I follow me to come to back watch your window. Batu banje, to your best. Yeah, I wanna give you everything you wanna take. Oh, be I'm also the everything you want. Wait, come near. Back way, beer. Wait, come near. Kono wechanga what's cute. Baby, what's cute? Yeah. Abakiba kukwata bakusika bakutiga bakukwata bakusika bakukwata bakutiga. Abakiba kukwata bakusika bakutiga bakukwata bakusika bakukwata bakutiga. Maria Rose kutangira tekaniza tujarike kiro kinu kya baraze biri okwezi bina okwezi okwomusanju yesu mabara ninyojo yashomeno musajja muri sakando muhaba mori ekizine kikutaize muntekanize baketa what's your kuruga mamana mojo bameta dot spy okuruga spice commander dot obuzeti maike kekiroho muziki obyamire kikekiro abantu bagamba nkeko wazinire ekizina what's kioro nayo kikikioro what's kioro ka dot yes kutangira tekaniza tujarike turokuba tunyumya n'abasajja n'abakazi ashite zembaganiza kiro kinu kya baraza nkwa nyumya n'abasajja arosite nesanga na mbere nyemerera ari nkureba kisaye boma ndebero hano nanka office za Hoima city yes ari nkureba orotale ya Hoima no abakumanya Hoima kusora kenga na mbere nyemerera hano henyini yes amabamba maziye kuba ni bagamba je shomeno musajja omuri sakano mwamba muri kiro kidebero kwezi bino kwezo kwa musanju nikimanyisa this is the last day ya Bunyoro Kitara convention de kantu alomugisa kunusi babanyoro inywena ababaire mu Bunyoro Kitara convention kuruga nambe twatandikire biro kwezi kibanza kiro kine the last day biro kwezi bina mwebale muno kansimo mungeri yembaganiza waito muhikira wa Bunyoro Kitara owekitisandwe bya kutaga akagenda akehikira atatume yesu webale muno ro minister of external affairs Philip Katahoire naye kusima muno arabata bembaganiza bahire presentation za ro munywani wange Mwesigo Ronald presentation yao about Bunyoro estates how to invest in estates ne bikushinga hao presentation ya kabe yamani muno ure kansimo na abantu abaire antekaniza mukutekaniza Bunyoro Kitara convention munywani wange akiki kugonza bakasaija n'abanyona bagenzi bawe mwebale muno the first of its kind Bunyoro Kitara convention mutulinde the next year abokuba kino we want to do it every single year tukola Bunyoro Kitara convention kino kino mwaka guno tubaire mu Washington DC mu America tumanye makugu kuje tujja kuba mu UK London tujja kuba mabdabing kahona na mbero kali musiza hero abanyoro we will find you there yes Bunyoro Kitara convention and I want to thank Arabanyoro ambageni ndo Arabanyoro abali Dubai bakozere nabo okweteraniza okwembaganiza bakozere association nkaya abanyoro abali Dubai abanyoro this is the things that trying to missinga so nkwenda kubasaba ona mushina mbere ukali mushobora kulikola ekitebe kikwateraniza abanyoro niko kibeni kitwangwira kuba night twega ebyo tatamanyire twegemera right nkabanyoro yes ekizina watch kyorongo muri kitandikizente kaniza deka kisigandi kuteka mu vibe nkubaleta abasajja nabakaza street za Hoima otaruga doti omu art Maria Rose omu art come to me kiwa bujua zeze wewe come near back way beer wewe come near kono wechanga what's yes man yes bab bigenda bitu bitoti bikabaire kuba kurongera abasajja banu bakakoma bata
abasajja hano bakankoma kusikira abo bwesigwa bwange n'akasumi ke mazire hano ntabandiza pikipiki nkabandiza hagali ola street yenyini Butiaba Road Street tuli maiso go office za kabanza kuba town council ya municipality tweja tula stay bakabani bahindule bali tukara tukyusa so eno eri stage ate mazire mu myaka inga stage eno ngimazire myaka 12 myaka 12 yego baba malo okwika kuba chairman omabala gawo amabala bakunyita Semakula Christ erikola sente ita stamina Semakula spice Christ erikola sente ita stamina yo stamina ogina stamina ngina mu bulingeri yona ogina yego baba abasajja bawo bagamba bata stage hano abasajja tibalina kizibu kuyekizibu ekitwina tulimbeera embeera ebintu engeri kututwalamu emihendo etwingula ino okusanga amafuta oiro mipiira ebintu ebitwabayi tumanyire omuntu ati bwire buna amafuta gali mukakaaga ne sente kyongo kutunulira novuga omuntu siringi 10 kyongo tene kyokuwa nogakandoza amataga abantu kansigale ni okuya amafuta genteiremu na okuya amafuta genteiremu nokufuna ekyokulya emmere muka ego Semakula kakubamba nyine emiti yange 10 nkatemaho gumu kabyale ebiri nkuba nyine emiti inga okubwine emiti 11 ndamu kyabanywanyi babachali bawo abanywanyi bankula muki abamemba bange benkola na ba stage hano ninda mukiya mukyala wange nanyanza hajjara n'abaana bange ntasoroire nina abaana bange bayisiki bali babiri na Makula Naira na Nsongwa Raihani ego kalosibe kurungu ego baba nanye mwebale munyonka na Kitara TV yes kan owektinis banyita Sabit Edward onu kana twale pikipiki yawe ya rowano banyita Sabit Edward okay si t-shirt yo joire bino bigambo kebiro ben eno katika ka stores babagabe mibazi ati bigambo kibino bino NMS akandi bine biri mu bimu ansana ebitito ebindi timyetegereze tobikenga kuru maze kasumike no gijwala myaka nkesatu no gijwala nali somaga bino zingira bayitumanyire NMS atikani bigamba bino oli mudoma bya ati biri kasoma ababoda bakira batugamba tutasoma nokasoma tukumanya no rujungu mukozi ego ati nkwendo ngambire ebintu bigenda bita mu rujungu ebintu they are okay they are going well and we are doing to the level best but the fuel the price is high but how much is a liter of fuel now? A liter is now 6200 6200 yeah you said what is your name? My name is Sabit Edward. Sabit Joseph Ana stage Edward Sabit Edward like 10 years myaka nka 10 yes nayo oikaireo batakatere na kola serule actually Sabit yeah emiti 10 ntemere gumu simbyaire ebiri nyine mitenga okusigaza 10 n'ogumu 10 n'ogumu mbeire ntemere gumu amiti 10 mbeire ebiri Kumanyisa kienda na mwenda tekao ebiri okufuna 10 n'ogumu we nabantu bakusakura mukyawo nkuramukiya wa Voice of Peace na Roget Prayer Center mayemba murokole ne pikipiki zintu tujja kutoza kasente abo kwa bohereza bwa mukama ati oli kimasoli na mwesigwa tokuiba bana bantu bona bangoza bantu bange kionga kimbaini mpama magezi ababoda pikipiki zinu koza kanyire tulenga kutoza ye ntahiyendi nuko tugaziye ko kuli musakera no kero limo ojo vuge kandi omanye na mukama wawe abana abandi tukuhemba so tulenga okuhemba mukama wawe abandi tibahemba omoyiki ne hika sente bakumusaba sente tazini nike kyenyine akuzinywamu ego baitungu basima muno mwebale kwijja kutumbura baboda itu obundi bakira kutunagiriza baita atelisinyo tumbete iro nubomba inya kaije bayintamanyire nibo baraba BTV Kitara TV mwebale muno kandi semereye kalosibe kurungu ego arola chingiro kazina haidara lindi katero bana ba igime haidara karaka kunyimire kurugama igime family amin mwebale muno amabaraga nginye Brayo niko bakweta Brayo ati hinduka bakurura TV ya kamera Brayo ogambot ndikiriyanyo okusana ukozere muno sente kuruga bukeire yasede tukozere baituma okusana onorugana hara tinkusangira stage an okuteka mu amafuta gaitano okora kakaga okubolira urukumya kandatora akora itwene mbere eri kubiti biri kurungi wewe but president agamba muleke kuli emigati mukekereze muri emihogo wewe watikane emihogo nayo etama nayo kutama mukyaro teri eriyo batu nayo bagise anti yabusa mukyaro temulima mukyaro kanda ati baba inebo abo mukyaro bakesimu Brayo nkabaga nyine emiti yange 10 nkatemaho gumu kabyale ebiri nkuba nyine emitenga
Okuba againo ina 19 okuba ina emikuba nyine emitenga kienda na gumu oyina abantu bokusakura mukyawo era mukyayi basatu ndamukizo abo rusaka bona Stewart abantu banga babulunye nambara mukizi kandi mukazi wawe Yana wamura mukizo na muteiro obayiro omweberu wewe obayiro omweberu eyo bivamu karosi bekurunga kale nayo sibe kanda mukiyo nonu gentleman osibirota oli asimu oli live at Kitara TV yego boss ngamabara gawo mwesigwa Godfrey naye oli okora stage na stage yana bigenda biti ebintu nikuotyo bikutambura bityo nofunayo tofunireyo buyora sente za tizikanye embera ya mafuta yetu likali to bwoku olunaku lumu nokorayo 5 olumu mutwalo nikuotyo tizikanye kulungiza iwe tokwiba ebintu bagaye baboda batume kilo yenyama muhikia hafu akisigikira haro atinkaitwa warugira stage bakubatume nyanya 5 mukikia 3 obwoba oli stage anu customer kaija kuruga kuli direct akakwira stage anu tosa kumuiba bwensonga bakwire nka nyenki ajja kuja kusange bana babarabara batasaswire stage anu nikiorora baja stage tubaharaza titwenda ati chairman timu habuize ano baba yaho kutandika kusimba na stage kalo ijano jayo nakasente kumanywa stage tukumanyo ruyo gure kitani tusemererwa ntumanyo muntu utukora nawe wankarugire nka amabaraga ogameniwo mwesigwa Godfrey nyine emiti yange 10 ngutemero gumunya byare emiti 2 nkusigaze emiti enga ugambira ot nyine emiti yange 10 ntemere gumumbya 2 nkusigaze emiti enga akomba intaketekaniriza baba mzee omukubara kwawo kumanyire omukubara kwawo nkusigaze emitenga niye yekubesigaye ingaha emiti 10 ntemere gumu mbyaire 2 nsigaze emitenga otemere gumu osigaze 2 obyaire 2 okuba 10 nenga ne2 chikuminenga nebiri wena abantu bakusakura mukyawo mukyawo basatu nkura mukyawo jo banu bona benyemereire nabo hanu nabandi abakundora TV nywe nambara mukize mwebale kuba yo ko naitwe tuliyo tukutoba nensi wena kazi nakakunyumina akabana bamukahanu bunyoro akabana bomukahanu bunyoro nyina kafigo west kazi nake akafigo west akateire jwera okazina kazina kanyeberwe mukatito kaba fitina obo nunwara kampakasi orugambo kale kakakunyumira abarusi ba Kitara TV orugambo samwasa makuru gama Dr. Figo Wesi kakunyumira ntekanza tujarike otarugawo this on fire money boy music sounds of Figo West master skills bokeire gekialero nyaimuka amaisha nyaganaba nyateza majo nyasaba mukama nakyalero kukikukwasa ompereze kyokulya amirimo yenkora embali nesati nyabijwara neiba yandora neiba mama neiba yanyeta anyumize otabaire kababalize ngotarwaire akwekozesa akutuze ibara abandi afire orugambo rukabalemesa nebyokora samwasamogo akabalemesa nebyokora abanyoro nitwesamba abwasi nitwetomera omulalo wa podo wenyanya tubaharana nomukaikulu ataina kantu tumuharana abandi baire nitweyenda abandi baire nitwegondeza abandi baire nitweyamba aina nayamba ataina umbihura mu bikubo ngoronyoro tutunda chambada kankugambire nabo bigambira bakusekerera mubado mulindoma olingundo yendoma abokubo kwejuma okwegarura enyuma orugambo rukabalemesa nebyokora
samogo akabalemesa n'ebyokola abanyoro nitwetomera abanyoro nitwesamba abwate nitwetomera okinis Yes sir. okingiro Kingiro gali mazima abwembera embera nkola gali mazima mbera mbi yanyi no busungu gali mazima busungu gali mazima mafuta gatembere muno eliteye sente zinga elita gali mazima ibwiri ne muhima hanu obugenda atoto siringi kakaga ne bibiri ketegereza ati iwe akakaga kerito kusaka kola sente zinga akakaga gali mazima era buli gali mazima buli onyoga 10 zawe 3 nokoro mutwaro gumu guba gumu ne sente okabuno kunya singi zawe kakaga okoro mutwaro gumu ata magoba galigezinga 10 nazo kati mali watu runaku una family oinagura buli kimu kiona una family akwenda kubabingomba boda kiki tiba kutunga ba tiba kusoba batulika na tukweya nka abantu ogamba mabara ganiwo kyagunza Steven original reality ibara lyangire nyini original reality original yenyini birinko the man birinkota the boda man ya man birinkota original original emitinyi na 10 ntemere gumumbya ile 3 nyine mitenga ege 10 no gumu emikoa mitenga ogambe yota nyine emiti 10 ntemere gumu wabyale 2 ile miti ena kusigaza inga emiti 10 otemero gumu wabyale ena esatu ege 12 12 wena watu bakusakura mukya mukya bachali banga boda bange anu stage rusaka kitanka stage na mukazi wange nabana bange bali abano ina bayinga nyina bana babiri ina mukazi omwenga mukazi omu bakabagaba boda mukwana ebinyo bya ati we mpereza akazina kabunyura kasinga gali mazima akazina gali mazima akazina akankwenda kurunge akabana abanyoro orugambo bakansabirira hano nanyuga gali mazima nkasimire kagondeze kanyumire karose bekurunga kali mwene white mugenda mu company nebegitena take up training ati bohandikisha line nkemu obofuna yo sente zinga sente kampuni niye tusasura jara abantu abajja ni baba sente ni bahandikisha line mabara gatali gabo but ni baiba abantu bya tubitwikirize ebyo bya ataka kuaga sente agamba mpandikira line ya no bya kuzimpa nzanga ati nkisobole oli mwesi kwa kurungi oti kurungi muno ogamba mama niwo Oliver nyine emiti 10 ntemere gumumbya ile miti 3 nkusigaze mitenga oyine mitenga 10 ntemere guminya byale 3 nkusigaze mitenga otemere gumu nyabyale 3 wabyale 3 okusigaza 2 kusigaze mitenga emtwe 2 wena watu bakusakura mukya go bali ramukyaho basatu onkoramikyaho mami wanga olusaka kuramukyaho na dadi wanga kawa natola okyabasengya ramukyaho no musajja wao omusajja timugira wati iya myaka ito ina musajja wati nkabaire kuba nawe abwati okwendezo musajja kusanata okwendezo musajja kusanata nange tugambira okwendezo musajja kusanata obo okadiba nangwa okadibira zigati ngiali mwana muto tinkabaire kuba okyali mwana muto ina myaka ngaigana ina myaka 20 baito okusi bakubira ni bakuzara gabana ne myaka 13 karosi bekurungu kale dayo kanda mche ogono muvandimwe asho muvandimwe wa Shibotas amashina gao gamba ni tori all live at TV amashina gao abarozi bakta TV nsanyasa ngogo muvandimwe azataka tarabasho gamba nitwe ninga sho munagwaye gwaziba tinda chikenga orije asho omuyazi biro munwa wanagamba na amashina gao mazina ganje galeki gareba handanga ono ni naye bari Keren we bari kunyirira mukama hawe kitinzi Yesu asimu amin namabara gao Keren ni naye bari ozire kwandikisa ndangamo nankala yo bari naye buzire kiki timbe ile nayo oba taina esimo yo guzire mpyaka oli mwikazi wanka konkaka nobuza munongo rumbega oli mukazi wanka oli live at Kitara TV tinkwenda wewe ndeka oli lamuki wa musajja wao sajja wange taliyo oli mufakati kwa oli nimpangale tinkasoiro oli na kiyembekeire ndio mwisiki muto oli mwisiki muto ine myaka ingayi 15 ninga shaba kino beiha iyo mwana abacho ori kumbeiha
Osibeje mugenyi bigenda biti kurungi mukulimo okenjura ebihimba mukutera musana gukwaka ante musana gukwani gwaka nenjura nenanka ni munanka titugirora ya henjura kabura mugenyi on live Actora TV bigenda bitoko kubi hati wamanyi nemiti 10 ntemere emiti 3 nkusigaze mitenga aine emiti 10 watema 3 nkusigaze nga ngira nkakienda na musanjwa nyine emiti 10 nyatemaho gumu mbya 3 nsigaze nga watemaho gumu mbya nyabya 3 wabya 3 nje kusigaza hongira nkakienda nebiro kienda nenga kienda na mwenda kali jora mkiwa banywani ba chokora mke mukazi wako tingira mukazi abo akiyo musajja mukuru abakutena mukazi oli na okwenda bwenda bakazi sajja akambura ambanyisa bonto oleze yo kuonyalo kandi ati bola live Actora TV tugambe mukazi wokwenda wakabina wentumbwe okwenda kusanata nkwenda taina kabina ali mutitonka nyo ali aina mugongo basi no kwenda akwenda katema nkonge nike kyenyini asomere atasomere ali agata wala soma muno kunsinga na sente ko ina onyingi sente nizo zinonkwenda mu karosi bekuru ali webale kunyirira muri bwe kwaya Kwa kamjore bikusana katsa kwisana tokura ni bisana enurangi bagita bati ba yellow oga amabara gawo ayeta molin molin kandelini samara omusajja nkwendo olora TV hali olora TV hali omusajja wawa kuteka musente omusime mugayo ibanyowe bali kunteka musente nokunyirira ni nyaze teka mubaira baitu molere ego abakino we hakana abasajja omusajja kuteka bakazente okumuyakana ati obaye muina toina oketeka mukora mulimo kora muduka oine duka ataka sente okaina ati kuno okutura obogenaka kutura okoleranka mtawuni hali nkwenda nkomugisa TV oyite nabakasitoma tugambe business yawe linka nebyokola obete baije bakwagire niwe ulimanye kyolimpa kandi wewe nkura mshaho bonna bakundora bebala okola nabakasitoma bange mbatumideko mole nyine emiti 10 ntemereho guminya bya 3 nkusigaze mitenga oine emiti 10 watemaho guminya bya 3 nkusigaze nga watemaho gumu wasigaza nyabya 3 nkusigaze nga okusigaza 96 96 nkusigaze nga 96 enga 96 okakasa 96 otemere 3 96 ntemere gumunya bya 3 nkusigaze nga otemere gumu wali 3 nkusigaze nga okusigaza 96 ramukya abantu babiri obazire kuramuki wena kazi nakasinga kunyumira kabunyoro kazi na kabunyoro nyina ka Uganda nakatali kabunyoro hano kazi na kalehema katuziniremo siri muyembe nto bangenda kwengera olimba tere no mungaro tara tata siri papali nto wanula me tunura mu kamera mulo katuzinire kurungi bineme ebyo kambite kulinze nkoye okaziniro kazi na friend wao ali mu courts alinziro yenge nke toli papali kanda mkihoro madam osebirote kurungi amabara gawo amabara banyeta sane kyakwa sana adier orota adier ndo kurungi ya yanga moti ndo kurungi ya moti iyo linzaro yanga nyoni nzaro ya Hoima oziraki nzire ntimba ozira ntimba mba musonde kaswa hati nyonzire ntimba kandi mba mulisi oba mulisa nzarwa nabamoli ati mukuru wa Ruganda ba ndiyo wa Hoima niwe mukuru wa Ruganda right ati iyo oli wanka nyowe mba wa Hoima muno kichwekaki just kinubi kinubi gwakuno wama emiti nina 10 ntemereho gumunya bya 3 nkusigaze nga otemereho gumu wa bya 3 ngira ujya kusigaza 97 emiti nina 10 ntemere gumunya bya 3 nkusigaze nga 96 wanji otemere gumunya bya 3 nkusigaze mitenga 97 nkusigaze nga emiti 10 wa bya 3 okusigaza 97 oyina abantu bakusakura mukyawo nyinabo ndamukyawo
Nkuramukia Marioni. Madam Marioni Abrera. Nindamukia. Oli musomesa? Ya nyine duka. Akasero da. Boutique yengoyi. Akusembayo. Nkuramukia omwana wange Sara. Kale abana bange bonna. Kalo sibe kurungi. Naye osibe kurungi. Osibire oti? Nsibire kurungi. Oli kurungi? Nyondi stede muno. Amabala gawo. Mumuza kolinawo Kinogozi boy. Oli wa Kinogozi? Yaman. Bati Kinogozi mwenda kurwana mwenda bule mu Kinogozi ya wanu. Bukagenda bule. Bakabakwata kwata baenda kurwana. Abenjaye bona bakahuwamu. Iyo ukaginywaho. Ya ntakaginywaho ga ya. Mali? Tinga ginywaho ga ya. Amaisha ago tokaginywaho. Ya, maiso mbeho muyaga kunkora gute tinga nywaho ga nja. Wendo swazero sikani wahire okombe na rulimi. Ogambe tinga nywaho ga nja. Wallahi salata lahi la tinga nywaho ga nja. Komba rulimi oga. Wallahi wa salata la tinga nywaho ga nja. Yaman, ya. Rwa Kinogozi. Kinogozi boy. Yaman. Bigenda bite. Mpora mireme kuli batampora. Esente mukora. Esente tukuikora kali tuzikanyisa. Ina bajaji mpyaka. Bajaji ekora muno. Bagambe abe mpyaka muri bata norufu. Ya rufu rukagenda. Kiba cyatero buteyimba. Tibukyali basajja bona tukaboke bawamu. Kinogozi boy. Yaman. Wame emiti 10. Ya. Nyatemaho gumu. Nyabyale 3 nsigaze mitenga. Okusigaza miti 92. 92. Nkusigaze mitenga? 92. Okikakasi? Nkikakasi. Emiti nkusigaze nga? 92. Oyina abantu okusakura mukyawo? Nyina abo kurungi muno. Ndamukizoma amakikuba Kinogozi mukazi wange. Ya. Iyo twene malaya nkabano. Tinda malaya nyo. Ya malaya nkabikira basajja bano ndi mwesigwa muno. Ze kutwala nesi zikuzikule nesente. Ndi musajja mpatiri muno. Ya. Ngondi. Ndamukizoho na stage yanga bayinkora nabo. Ndamukizona abanywani bange. Bantu bayingi muno. Saba kazi nakasinga kunyumira kabana. Akazi nakwenda ka abana bomuka. Nkotagaga akazi naka kwenda akazi naka kaisikika Kinubi. Kaisikika Kinubi? Ya. Kaleka kunyume. Wagambe ni nyo mumuza Colin Kinogozi boy. Mumuza Colin. Kaisikika Kinubi kuruga Badman Crusher. Kinogozi boy ni wakasabe tanywa njaye. Kakunyume tugaruka niteka nza Tujarike Kitara TV otarugaho. Badman Crusher, introducing it. Badman Kampu, feel power the magician. Boy, a true love feeling. Sound a bit human, feel power there, we go. Nyunyuzi ya nyakarai ya kakurungi baitute kusinga. Baingi bakafuna bakazi baitukanye nyowe kafuna malaika. Abayaye bakumparana, abukuba nyowe kafuna misibunyoro. Kimanyire bikagwa mukama nanyowe karorera umfunire iwe ebibazi mbihura babibaza ninchulera akaisikika Kinubyako kakaroga omuyaye kankugambire iwe humura nyowe ngwine amutima baleke babaze buli kyakiro kimuni bateganyira akaisikika Kinubi kampaire live nyamatira akaisikika Kinubyoko kanisemonzi akaisikika Kinubi kampaire live nyamatira akaisikika Kinubyoko kanisemonzi. Let them talk and talk. Y'all I want you to know that you're my superhero. Batakuchwa mutima ubarifune byokora bari humura. Y'all I want you to be my wife. See all my want you to be my wife. Y'all I want you to be my wife. Oh, kambe chopenda ndete otosaba kamoto katinyine sente. See all love me for you baby. Abakichungu kibarumye nemitwe. Wenda kutole mukikali ora mukeo Solomoni iguru. Wenda na hambaga yaitu posti film za heyo na kamera. Akaisikika Kinubi kampaire live nyamatira akaisikika Kinubyoko kanisengonzi akaisikika Kinubi kampaire live nyamatira akaisikika Kinubyoko kanisengonzi.
nze nyine sente bajunkusimire kaisikiwe kwendo mpela enda yange kwendo ukizale beautiful. Yes. Oli live Kitara TV. Ego. Amabara gawe. Kasanji case. Oh? Kasanji case. Kasanga ki case. Mbigenda bi. Eno stage wagita bata. Rotary stage. Ni eno Rotary? Rotary stage. Bigenda bita. Bigenda kurungi. Abantu mukuwu akusana wakawo banka bayinga kilo kino. Abantu nkoze roho baita mafuta ga tulikubi. Mafuta bei etembere muno. Naite nikyo kimu bigu mafuta ga kutemba hona bikutemba. Titali nyenye kama. Baite nyo hakiri nywe. Itonero nikyo kimu. Amina. Kasangaki. Ego. Emiti nyina 10 mere guminya byale 3 nsigayize mitenga. 98 ejo. 98. Okay kaka saniyo yenyini. Soko bale mukurungi. Niyo yenyini. Okwe kaka koyininga. 98. Ramuki yao bajwani bawo. Ndamukizoho Edward. Nyamukiyaho Colini. Ndamukizoho na abana bona abakora hano. Ababoda ogenzi bange. Abe bichola aho amoti. Muramukize. Nyina omukazi mukota wa MTN aho alaka mobile wa mananu hano. Ono. Nawo muramukize munywani wange. Mwepikira. Nangwa. Munywani wange mbe. Munywani wawo. Mwepikira. Bona mbenda. Amabara gawo. Amabara agobuzarwa gange banyeta mujuni Justice. Kandi ribakurukira. Erimanyirwe nka kyabalyanga boy RDC. Kandi bantu bakakurukiriza ibara. Bana ibara ribandukiriza. Bamanyire nka RDC Rotary yona. Bakurukiriza. RDC. RDC ni kimanyisa. Resident District Commissioner. Wakyabalyanga. Wakyabalyanga kandi agwera. Stroke munywani wanga gwera amulani tumusime junior. Niwa mugwera. Mugwera junior we. Nawe nyina amanyire. Ati emiti 10 nyatema oguminya byale 3 nsigayize mitenga. Watema ogumu byale 3. Emiti 10 watema ogumu byale 3 okubo sigayize emiti kienda na musanju. Emitenga? Kienda na musanju. Wansigayize mitenga? Kienda na musanju. Damuki abachali bawo. Ndamukizaho bajali bange ba boda boda Rotary ano na musite munuhona abamanyire bona abokanyonke kolera ile ibara manyirwe ali nkagendo sanga kyabalyanga RDC nabantu amanyoro abona nibandamuki nyaramuki aba bawuliza kazi wawe reka kumuleka abakazi nyina abayingite nkafunire first lady tinkabaire kusoma ale maramuki maraya zawo ndamukizo kale abakweta gamba nkulamuke maraya zange na kale na first lady wange halali mulabo na kutoka komeremo tinka kome muina wero tinka mwanjwire ombutongole okamunyonyeho nka akobunywani webale kumpaka tunda nyonyeho amabara gawo. Magezi Joyce oli live Kitara TV. Ego. Bigenda bita. Bigenda mpola mpola. Ati omuteko gwezinga gwo butunda. Omuteko guba gwo 10. Buba butunda nkabinga. Buba butunda 5. Buba butunda 5. Okubusubura nka. Nkubusubura Misiri. Wamanyi nine emiti 10 nyatema oguminya byale 3 nkusigaze emitenga. Emiti 10? Wabyala emeka. Nyatema oguminya byale 3 nkusigaze emitenga. Oyina emiti 10. Watema inga? Nyatema oguminya byale 3. Wabyale 3. Nkusigaze emitenga. Obo ina 12. Damuki abo banywani bawo. Tandikisha omusajja wawo. Niwo tandikisha kuramuki. Nkuramuki yawo omunyoro wange. Mr. Magezi. Nenamuki yawo nabaramu bange nenamuki yaho. Oli musajja oli mukazi muganda. Ego. Nzarwa yanka. Wakisu. Ego. Akusemba. Bona nabanywani bange nabatanyenda bona mbaramukize. Ramuki yawo no mukabaro. Nawe muramukizeho. Muzeyo oli muranka yayi mukamera yayi. Ramuki yawo mukabaro. Nawe muramukizeho. Bamweto. Ntimo manya ibala. Kwenda muherezo bukwenda mukabaro. Ati mugambe kimulamukize mwenda muno. Mwenda muno. Mukabaro. Ego. Akuyamba ubujunanizibu. Ego. Kalosi bekurungi. Nayo sibe kurungi. And black. Ene bageta fufu. Furniture. Fortune furniture. Kibazi soko rolali. Alive Kitara TV. Baketa fufu. Fortune furniture. Fortune furniture. Amabara gawo. Flavia. Wekanderini.
Katusime. Bigenda bit. Abantu bagwa entebe bagura. Entebe bakugura kurungi muno. Batikane muzisera ye milioni mara agigura sazino. Ekugurwa. Flavia. Yes. Wamanyi ne emiti 10. Nyatema ogumenya byale 3 nkusigaze mtenga. Emiti 3. Okusigaza kienda na msanju. Kienda na msanju. Nyine emiti 10 nyatema ogumenya byale 3 nkusigaze nga. Obyaire oina 10. Otemere gumu. Nyabyale 3. Otemere gumu. Nyabyale 3. Wabyale 3 Kumanyisa oina 10. Nebiri habakuba mugolo gwihiraho. Ona abantu okusakura mukya. Kuramukya oyisenyewe alinda Vincent Kiomboza nambemu. Niwe mukamuhana. Mukama wandu bamweta Robert Kagodo. Ati baraba bampaira katunda kanu hali. Kyonka mba nyendanka kwe. Okanulira. Oiro okakuwa ina kunsomera namba yawe esimu. 0777. Ndio jimpandikira nabo kwabo gisoma ba TV bona bajja kura. Obyagiro rampora. Niye. Okukakasa. Niye gyo. Kale. Ogamba niwo? Flavia. Kale kankwa katunda kanwe bali kumpe namba esimu nja kuterera. Kale bambi we bale mu. Amabara gawo. Omete mugume banyita vandasa. Amabara gawo kutage kakasa kurungi. Otondo pire oganiwo wandero. Mugume vandasa. Mugume vandasa. Mali vandasa lyao. Byange lyenyine. Nino bakurukire. Vandasa kaba mukwasi wompi wa goro ya Manu. Ya Manu. Nanyewe ate nanyewe nanka mukwasi wa goro. Niko bakutumire vandasa. Onosamo kabatimu. Timu ya Masaka kuruga Masaka Ulisa. Ulisa as a team. Oli mwana kwa mugi. Mugongo. Muri kuri ansu abanzi sereri. Ansuzaye. Insuzaye. Sereri. Timuri kuri ansu nandwa. Insuzaye, insubiro zaye. Insu sereri. Nyine emiti 10 ntemero guminya byale 3 nsigaze mtenga. Kozereke. Ntemero emiti 10 ntemero guminya byale 3 nsigaze nga. Oyo byale 3. Ntemero gumu. Nkusigaza enga, kyenda nenga. Ozazi kyana ne 2. Kyana ne 2. Nkusigaza enga? Ozazi mazaga mbere kurungi. Emiti 10 nyabyara nyatema gumu nyabyale 3 nkusigaza enga. Kusigaza kyana na musanje. Oina abantu bakusakura mukyawo? Abantu bange. Abale bayingi. Ramukyawo mukweba enga basatu. Kuramukya chale wanga ali kinyara umweta kusima Patrick. Kuramukya na mnyane wanga alani masini alani Hoima wamweta Bitum. Akusemba. Akusema kuramukya mami wanga ali Ulisa. Oina kazi nakasinga kunyimira kabana bakwa mugi nkakuhereza. Kazi nake. King Desmond. Kaliyo kazi naka King Desmond kaliyo. Bakira bati. Kazi nakaye. Ana bizina bingi. Ukwenda kana video. Kana video ka. Ankwenda ka video. A video ka. Atika nkweleza mayumuzini weta di magnet. The magnet manyire. Wakwa mugu. Kazi nake akaye kasinga kunyimira. Nyote manyire bizina waeta toza wachonga just nyowe bizina byambi ura just. Bikunyimira. Ako atabinyumira muno. Tebikunyumira muno. Kale sire kurugi. Kale. Manyenda akagwa wetu birabita kunyumira tinkako. Ako atento. Mzee. Tata. Osibirota. Nzi kurungi. Oli kurungi? Yego. Amabara gawo. Kiza Fred. Begenda bita. Bityo tibiri kurungi. Okwegonza. Kwegonza kwa. Bwana mukunena. No bwana nabo bonka bukechanga. Bukechanga economy. Bukechanga. Ego. Kiki inzoga. Ensonga economy mulingo kakibalize. Teri nungi. Nabo bagamba kabechanga. Oba bakongeza sente. Byona. Nanye mwagamba kamubinanga. Ntwagumira yoko naitu. Ogamba mara niwo? Nyo Kiza Fred. Kiza Fred. Nzaro yanka. Nzaro yabuhanika Nyakambugu odi Mparo division. Wabuhanika. Ego. Kwenda kenga emiti 10. Ntemero gumunya byale 3 nkusigaze mtenga. Emiti 10. Watema ogumu. Kienda no mwenda. Kienda no mwenda. Ntemere gumunya byale 3. Obyale 3. Ekando sigaze ngiro yongerere izo bongereza. Kuba nyine mitenga. Okyo yongeza emiti 2. Nyine inga he. Toyikize emiti 12. Wena watu bakusakura mukyawo? Baro. Lamukyawo. Madamu wange omuka. Na banywani bange atwikara nabo akitebe kinu. Nibawo bonka. Kanko mugisa usaba kazi nakasinga kunyimira. Kazi nako
kanyumira kyonka yakazini etinka mwe kwasiza kurungi kazina Uganda zabu ankwenda akabunyoro nyoro ero uzina buli bwingi muna naiwe Uncle Joseph Uncle Joseph taina video atukoleke tujagena na igime band kazina foko nike kizina keke enkaito ekagurube ge karosi bekuru baitaito yekizina iremereke kale jakiyete wakinis osibirot siyo kuru namabaraga kora muri muki ni makanika wa pikipiki ninya abayibe byoma mu pikipiki zabantu tubiba na di tukanika ntuwayaringa ntusensa injini tupanga banti menye pikipiki bekuba etafire piston inye ni mugiha ni muteka mu enkuru kandi tuiba mtuya anta bana yenda kutereza kandi ni muhire mu ikora ni mugiguzondi kwa tubantu mutabasuma bakanika inye tutabasuma dahira tukanika rahira ngurahira mu ruhanga komba rulimi oga ntinyote nyeba byoma kandi ngomba rulimi kwenda gamba kufera ntinyeba byoma oboyin nyomba manyire kimu njya kubibaza gamba maraga mabaraga bayita Rastafarian mahone expaizo kamabara mangi ni gago emiti 10 ntemera ogumu nyabyale 3 nyine mitenga emiti 10 watemainga gumu watema gumu osigaize 10 9 na mwenda emitenga 9 na mwenda ne musanju emiti musanju emitenga emiti 10 wateme emitenga gumu nyabyale 3 wabyale 3 okusigaza emiti 9 na musanju Una watu okusakura mkia? Ramkiao bas banga. Nguramkiao mukazi wange. Ndamkiao na muhara wange Rihana. Ndamkiao na Isingo mutukanika nawe nyuma ko ndamkiao na Felix. Ndamkiao na Kiza. Ndamkiao na bakuchumbe enyuma oko. Tuhereza akazina akasinga kunyumira. Akasinga kunyumira. Ngira kwenda akazina kananga kana. Okagiyanka omurungi otandagire. Akorinyoro. Nikako. Akazina ko. Ka MBX ina kisipaizo mahoni. Kaina video hapo tikaina video. Tikaina video. Kwenda ka video. Tukwenda kanu kananga kanu ka kijoromi. Kijoromi. Kuruga ma baseman. Kaleka kunyumira. Yes abalo sibakisa TV kijoromi kuruga ma baseman atekaniza Tujarike otarugaho akatugaruke tani tumalize tekani zenu. Chijoromi Epange nobere chijoromi Eboine kia koka Nobere chijoromi Kyoki na hati besi yakyo Epange nobere chijoromi Kikukoka kitaina kuanga Nobere chijoromi Mpanga hati takia koka Epange nobere chijoromi Jali ni kubitie bintu Biakali kurugeira liona Ekijoromi jali Ibenda kikakoka, kiba kyagya koka, nekihambye mpanga, abamu mbantu baitu, nikwo batinke mpanga, oba wagya tunga, nibakusimbire ikuli, baingi abansimbire, esikankuhe bwino, haliyo lirambi rodi, inkora yeye mpanga, sotoke kagitera, yagikyamya n'obwongo, Mubwani kabutura kubeta mweya Nibyikora hati byona Nibyikikeri nembata Tikya hati na kuswara Iketagerie mpanga Kangaruke bantu bange Ngabahe mbuijuire Chijoromi Epange nobere chijoromi Eboine kyagya koka Nobere chijoromi Kyoki na hati besi yakyo Epange nobere chijoromi Kikukoka kitaina kuanga Nobere chijoromi Mpanga hati takia koka Epange nobere chijoromi Akasitoma bange chali
Sanda Polasi kilabu mutyo muno kuba nanye alinya baire kubanza dora mbuyiro obuzibobo landiro lyagarwire yafesa ligalire nayenda ndeke hokora yeberwe nkamuyamba kamusanga mu kanyansi nyamuha sente zange nibo yatahe bati dora nkamuha sente nyingi sente z'omwaka gwona gwali gutakahoire atandika kumbinga nyahabuzali hakiono bangamba nti nikwogwo amanyirwe nti mukwabuzi era yakakwabura bangi dera nyowa kansanga kijoromya kukoka amara nibwankwabura yahe Yesu kwenda kusima hano na ambaye kaikaino hondente kanzen Tujarike webale muno kandi kwe kuteka ogwa kasente kawe norano tuhondera hona na mbere okali Yes Kitara TV obugurani gugurundi gwagwandize kuba no tuhondeke inakora otaruga channel otasubscribingire then obrabo bayira ya Facebook otarugo bayirabo otalikingira boku likinga kibani Kumanyisa ntoje kuba no tuhondera gahona na mbere okali Kitara TV ninyo jura sikyomono musajo mwesa kando moya bamoli leka mbere kereze nimbalekere kizina kinu baketa ba malaika kuruga mamano mojo waves dropper Waves dropa kwenda kulamukiao manager wawe manager Nevi events Nevi mwene waitu ombuziroti maina mbele wali baitu kando kimanyine nkubanja wana na mbele kali kionkale kala malaika kuruga ma waves dropa kunyumize kazi na kayaka muno akoze remix ye kizina kya mamuzini John Kahwa baitu kandi na kanu ka remix tukanyumire matiki ni wakozere video and nanka Davo Beats yakora audio de kala malaika kunyumire hantekanza Tujarike kuiko tutaitaitana mutekanize zindi arentekaniza urubazo kya mukaga mwekale ku runyi mobile from Genesis to Revelation the first and last books where's it up respect John Kahwa the legend oh ula we ula mwiguruni wanyeta oh ula we ula mwiguruni wanyeta amalaika bantabalire ula mwiguruni wanyeta amalaika banakumu bakotaga banakona bagaika ulire miraga terwa tinkulota tinkubiha tinkusibakawani lero inywa bojo enyege ura mwiguruni banyeta kandi inywa maisikenya muziga muchweke ntongole nchwiremu afiya kantale uzira waonye ole bachali bange musembere nakunungu embere oh ula we ula mwiguruni wanyeta oh ula we ula mwiguruni wanyeta amalaika bantabalire ula mwiguruni wanyeta amalaika banakumujwe ula mwiguruni wanyeta tagaya mulimo yekola buli mulimo jokwa muganda kuruga mukamukamu tandikira edeneva na Adamu ukora kila kiro kiri buli hamo atikoko esa watisapya.com ekyo kila kiro kiri buli hamo naya kaire na ruwanga ni muwayamo ekyo kila kiro kiri buli hamo oh ula we ula mwiguruni wanyeta oh ula we ula mwiguruni wanyeta amalaika bantabalire bamalaika banakumujwe ura mwiguruni wanyeta samatwijwe kamba kambire ura mwiguruni wanyeta esenuteri haitu ura mwiguruni wanyeta ura mwiguruni wanyeta ura mwiguruni wanyeta Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.